abo nangmani kogno abono जों sarai ke sinaba nanga bujilainaba nango tabu je core demand abo to norok saina manka जेमन norok 5 point hamani tamni bagi aro 5 points o jagao sarai ke saja kang jagao o 5 point no joto na cover khayo tabu जों constitution solutions ni je sanmani tabu puila nang sanamu sungo paragraph 3 of 6th schedule o jaga sarai ke tongo je autonomous district council ni bini power tongo je bo sepsap salamnani ain salamnani tamni bagi bo hano bagnani hano runani hano bagnani hano runam যেমন जों tabu allotment bahke allotment ro bahano tabu जों nogo tirpa hastewo tabu tirpa sarkar जोंनो allotment ro ADC area wo hungkakai abo ADC ni hapang ni thanise power tongna na abon baga agini simino जों o power no जों san tabo power no sanmani abo katalia already 6th schedule tongo paragraph 3 wo abon bagano जों sawo जोंनो o land right power di ADC hapang bill khai obo already pass khai rohjaka governor assembly abon bagi obo ain ungyang mi tong tabung jora जों obono sawo obono ain khlai जोंनो rusidi angka pro tamung nai ain judono ngi thanga gakai sini ADC ni ha जोंनो allotment ronai जोंनो bagnai abo sida khai sai rusini tabuk prosar जों jaga paikhen kakai keba जोंनो jaga bagir jaka जों porsa yago tongna nago e a power angka sini ADC haponi thani ungna nangnai a jaga जों tai state ni AGM thana nangliya sub registrar office thana nangliya DM office जों tai thana nangliya sole power abo ADC ni hapango tongnai first abono no hono जों land right first core demand abo tabuk ADC kuri abon bagano जों abo san ADC agin singo power जोंनो a power जों exercise khaiman hungkakai जों sana nagla khumu tini जोंनो separate state ri ni जों sana nagla khumu tini ADC no khobui nga जों obono sawo already tos tong tongo ai slabjaksi abo India constitution se rejak जोंनो जों abono sudu implement khaine ni जोंनो governor assign runa nango economic bill abo accepted nangka abo act nangka abo ain nangka hangkai na apka chini power usele tabu ba pura puri ADC ni andar kuri abo pura state na andar se hangkai ADC jaga na hun tongo ketu jaga bangna ke sabo state hapa registration khaina ke sabo state hapa porsa runa ke sabo state hapa nga je bor khaiti bor khlaitu tini phatani final ono bor khari man jekun bono bor riman angkai ADC ni power ja tongmano se bor khlaitu ADC a power no use khaiminya angkai जोंनो ADC roma tama miningkha abon bagino o power o ain जोंनो ridi abo sarai land right angkai tabu land right judina aba hai tonghakai tini ni wini siro mining khayo aji jelo line unko pipeline tlang tongo tai kebama nini company gel hindi nepu hindi tini current phali tong tongo international national law abor tamung na pro kangkai ADC hapang se di sonanai tabuk jemon state a company rok bai state agreement khai implement khai share now
apur ke tamung nai completely edisi ni hapang power tong nai edisi ni hapang dong no agreement lo khai nai apur tai state by sentai kono samung kerikya tabu thik oba hake bo jaga tong obo tongo nini joto autonomous council nini kalbiang lo rogo thani nini lai ma abo a jaga rogo nung nai hano sabo bagba bor se allotment do aro kono Assam government kono interfere khaimenya even Meghalaya bose Mizoram bose Mizoram government a jaga tabu lai mar sakmar no borok interfere khaya bongni area autonomous council borno jaga bagbo borno registration khaya borno procharu so surely nin thani autonomous ni power to ngasini hawo sini 6 schedule pano 12AA মানে তাইসা এক্সট্রা পাওয়ার তংসিন অথচ তাই আলকা autonomous council ni lai hindi mar hindi karbi ni dimasa hindi খাসি hindi jainte hindi aja gawo garu hindi bongni extra power kri 12AA kri bonka single 12A simi ngabon bagai sina hawa ngakai 12AA to ngachenga power ono cheng exercise khaimia ngacheng sina ha hanile tongo cheng ha no cheng bagai mainya sina hala tongo no cheng abono restoration khaimia sina hala huni tongo cheng abono prosarimia ngat abon bagai no tini sing or land right issue sini core issue sing all right mark sing tam khaiman sini complete sini edc hapang ni je andaro ha tongmon 70% of the total land abono sing control khaiman ab sini yago tong thanai sing sini mote khai sing develop khaiman nai sini musung to sing bono use khaiman nai sini musung to sing safeguard khaiman nai ga jaga tai kebo interfere khaimia abono main core demand sini land right omonka sini land right ngor land right tabu tam tone forest ni kobo phainai forest to sabo malik forest to union government of india se malik ngai jokhote abo sungno land power kana even forest right je tongmani abobo sini thani certain portion phai paine abono sini land right abono complete sini land right no chungsan ngai tabu phaidi second chungtam sa chung direct funding ni kok sau direct funding in land right ni part of the kan sum land amana ni kan ke sadron simple boro kanyam chini boro to to silpino abai samne muru tangga portal ini tahu sungguh mantai prejudice scenario jadi khas kai to mani kebang macam ni kami amtai rogo tosil office to mani a office ro kebang tu office no sini pakam mai kami bisi go keri bai bisi area go mulai ko joto tosil apa itu tu no general area ma ABC area ni baru tu general area atau silaman kai kebang kamma kai ini tahu ABC am sayo kebang tu kai no tosil office ro really ini abu tahu abu hanya tu samtang na tangkan ke general area mang no tosil kebang tu ini sahaja baru tahu kuk kai sana yo baru ni hari bumung saya tangke belai ko kebilman abro cikun isu ro tam nai sini borro basic jeta pamane a basic ko sesun thamai ko abro no boba ke khaiman khaite sa boba na tabuk je nung tosil samane tosil sam nandaro abo edisi hapung nandaro ya tosil darangka state ni hapung ni andaro se abogini to kok saitongo tini tabu state ni hapung tong tu তহসিলদার চিনি বড় যে জায়গা তং আরাফান নং অফিস রুদি bo state ni je rules and regulation ni phatar bo thangni mainya sini abogino concept hungkai abogino je sini je o demand tong je Indian
constitution suk schedule je rejak tong mani abon bagani sang abon saw apra ke tamu nai edisi hapang hingga kai edisi hapang ni se tahsildar bong nai edisi hapang ni se tabu registration sub register tamu nung jaga paike ha paike nang borong registration khaina proof kan nung sub register officer nung thang register ma khai buta party thang abon pore hingga kai nang a dolino nawi nung porsan bagi application nung apply khai abon ya gulo se a tahsildar song haina tai se inquiry khai akui joto কিছু ঠিক tong ha kai nang porsa nang mannai buta party no mane hearing bagi talang nge tabu abon bagini to chung tini chini tabu nung hu khaina handi hu khaina le pogis thangadi even nung TCS officer nini engineer doctor nini professor kabama tong tongo sirisitin simi sini nok thai jaga rok tong thai jaga rok aborok registration ponjo khaijaya karon sini ajor rogo sung registration khaina nangya sini hani kuno document kiri ajor rogo nge tabo ain salam jamun porose sung tini o registration ma khai nge abon bagini to tini borok je boni setike borok khai tini ning CPM সরকার tongfur bortam khai raka nini jaga tongo 100 kani kiba 40 kani kiba 50 kani a jagao nang nin bum khaijaya apon nin dokolo tongo কিন্তু nang abono registration khaina phaikhro gakai nang 3 gunani bisingo nang khlai simaina bahage khai rakhna di nini judino 30 kani kiba 40 kani kiba 100 kani nini jaga tongmano nini mung khai rakhang gakai ta kebo segibo nai menya ngan sarkar nahana thangmo nono bini market value rang ruise bo nai mannai abo saimani no boro tam khaike 3 gunani bisin allotment nono ria nin bumung ria hani boro ansalang kirka ga ansalang ka tamungka tini nini 30 kani 40 kani 100 kani jaga tongkhano biking ka tamung tongkhabo bo khasle nungi tong tongka angka sinoro ke tamo khasle hani kano tamo wansu sarkani jaga sarkar to sarkar jaga mane bo nini jaga kerikha sarkar sing thangse na কিন্তু nung a hawo agi sirisitin simi nung tong tong nung sa jagni nok phar nung smalik কিন্তু tin bor ain khaiba bagini kagos patro khaimai ne bagi nung tina hane malik nung tong phano nung legi lekhe nung proof khaimale abo nung malik khane kubi kok ngai khaslen tamno hun khaslen nung kha bumung khlai jagya abono sa khaslen hun haipano buba gara to tong malik to tong nok phang to tong aboni ahani ngane abo sana thaga ka ain mote ka ne proof phulung ma yang thango e a jaga hanga ka bor sini jaga ro no nai to abon bagana tabu sini edise hapangun thane power tong thaga kai tahsildar bonini nong nai sub register office bonini nong nai taburamno oro edition ko state ne hapango settlement tongo settlement mo nini nong nai aploka office abono sarai sarai tabu engka abo je chinim je power abo ahike sung tini sanai to engka tabu kami amchoi tongnai hne je kun jaga tongnai punao tongnai phan hne bon jaga ne bumu aploka edition khlai debai se nai engka tai kun conflict kri ar tai state thange bo jobjo sibo khaimenia bo a jaga no segibo mania nga bo judun state jaga nang toka kai bo edisi hapang thani permission mananai permission naw judun edisi hapang e rimano hne gakai aboni je value rang state marnai pai mananai jemon tabu forest land union government of india se malik tabu judun state after 80s asini pore asini sakang kaka state government forest land no nana hakai bonai man keno tabu asini pore hanga kai state government bin thane power kare bo central government no bo puila mas hanga nai state omtamti jaga nango
Nga abo central government forest department rohonai jaga rotong je bono renan. Kabur tongo hone kakai rekhakai tam khai am central government amon yang lokai sanai om samsu on land value. African state government a land value rak central government marnai. A central government nomor porese ulo a land yapar janai. Nga aboni alternative bo borok tai jaga forest land no maru nai borok. E abahai. Thik abahai no ADC hapang thane power khai theke overall ADC hapang se hani nopang ni thanai. E abo. Abung kai serai tabo. Nga obo to land right. Nga obo no to sing agi ni simi Jeffrey sing India by Mars khayo. Apur simde singo right no santong. Nga India government Jeffrey agreement nungo sini Maharani by. Apur bo okong no sajak je sing Tripura hani o Tripura sarong by sing tongnai bona dukho kosto wo sing joto no borong by tongnai tai bone culture bone land right bone joto heritage sing protect khaine akong no sajak. Nga sing amro no sano